prioritas dari panitia. Ada 4 lagi, mungkin tapi ini nyambung ayat. Di sini sudah hafal 30 semua? Atau sudah hafal 30 juz? Alhamdulillah, insyaallah ya semuanya. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. Masya Allah. Sadaqallahul Azim. Takbir. Lagi sekarang kan generasi bayar. Baik, sudah kita semua. Masya Allah, Masya Allah. Pada sore hari ini kita bermula dari sini. Soalnya nanti kami berikan ke Ustaz waktu untuk menyampaikan di sini, baru nanti kita ada sesi yang kedua. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita pada hari ini yaitu Al-Quran dalam hidupku. 13 Juli 2019 bertepatan dengan 10 Zulkaidah 1440 Hijriah bersama Ustaz Musabih Hasbullah. Beliau adalah arsitek Quran Reciter alumni of ITB 2011 dan founder Imam Muda As-Salam dan Qori Community. Kepada Ustaz Musabih Hasbullah, dan Tuhan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو
Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah di mana di sore hari ini Allah dengan taufik darinya telah menuntut hati kita dan menggerakkan kaki kita hingga kita bisa berkumpul di rumahnya yang mulia, duduk hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan begitu Allah